Despite the prohibitory orders, miscreants allegedly set fire to several houses belonging to the Tangkhul Naga community at Litan, Saraikhong. In a retaliatory incident, one house belonging to the Kuki community was also burned in a nearby area. This led to a clash between people from both the communities, following which security forces fired tear gas shells to disperse the crowd. Officials said the extent of the damage is still being assessed. Among the houses burned was that of late Deepak Vashum, the headman of Litan, located on the Mongkot. Laho kahau laka juena Litan wata khai wijine laka shipai tra khapa ma chun thangwa kha achwa tyo kha sida me re shipai kapam la Ramga punga shanza jo sho imirin na sam khawai ma sam pangrer ka shi ka pa ma chi phun bai a thuda ma vào sho kharer hon sa lu ava na nau I wi tan de ong ra ra sa re thang khờ khơi yin mục ta sinh de na nau wi khờ ra chan chỉ thân phây ngờ rung sơ si pan sing road lung li zat le le ave so mi pa ning ung ching le na chon mi lu na nao ili khơi yui quy hôn sam bang khờ vai Jena itumwe passenger winger ga thaba wa shongfung te de zade ka kachikta private car ping wa Litan makan lhag zat wa zade ka ji chat pai phlung e gizlum le ne ka jau ri sain zane ma haidam kan khai ping na makan khai ne ka ta da ku siro ga nu kulak shi shok thal le sa bai de ka jau ri sain na kham kan ne ka zat wa zat pai ka kham ka thing kalom chan sam ri ji tham le shipai na lam zat pai mre da ka kham lim ne ashin na la kham la kha che kasa kala ashin na la shongfuli ti sab kasa wa thada ru ru bam lim ne hon sa lu ava na nao I wi tan de ung ra ra sa re thang khờ khơi yin mục ta sinh de na nao wi khờ ra chan chỉ thân phây ngờ rung sơ La shanda maga kuivare witense le shiri hai ke pung ke pa ralu le ke shinga sotna